Khajani takuktai bukosong Harisantini Tipurani kaisa royal family ni member Sachin Deborma bini ma sabo bin babu sabo tai babusu joti porikha bini bihik sabo bini keria tama bini besarok sabo jotna seng bini bisingtik nalayana. Sachin Debormani bini real mung ungkha Sachin Debormon tangi Debormon abaseng lasdike nalayana. Sachin Debormani bini babuni mung ungkha Navadip Chandra Deborma te bini amani mung ungkha Nilmala Devi bini ma kaisa Manipuri dofani borok bini ma kaisa Rajkumari Manipuri dofani. Sachin Deborma bo asameni salangkha 1 October 1906 bo asayo bini asamen jaga angkha Kumila Tripura o Kumila tabuk pejento Bangladesh area khobjaka Bangladesh thaka agya bosini Tripura ha tongmani Tripura tongmani abongkha bini agi ni nok Kumila jagao. Sachin Deborma bo BA পর্যন্ত পরীক্ষা bini college imungkha Victoria College tai bini height bini logmarok passport 7 inchi logo. Sachin Debormani profession bini occupation ka singer music director musician song composer kai bini career sanalena bo 1930 musical theater music composer songkhaika 1932 Calcutta radio station singer হিসেবে songkhaika pule je gan nasamani 1932 অগানখা এই পথে আও এসু এই পথে আজ এসো পিয়া করোনার ভূত abo bini agini gan 1932 borosamani agini gan baba hina angnai bokaise music director bini last film jeti mili hindi film bajaga music director হিসেবে songkhaika aboni bini last time hinga last makar bo 1975 thima bagai aboni bini last hanjaka o jaga nei di music director SD Burman SD mane Sachin Debormon RD Burman RD Burman mane Rahul Debormon abokai bini basla RD Burman bini basla bo haino kaise music director. Sachin Deborma bo award mamani kwamane award makha on bisingo ang koyekta award saune bini kwama award sakana seljagana 1934 bo gold medal Bengal All India Music oja kaise bo gold award makha 1959 Asia Film Society award makha 1964 San Haridas award makha 1917 National Film Award makha. Hadis seng tabo Sachin Debormani family background nalena Sachin Deborma buha kaisa khangkai 19 February 1938 bok kaisa kha bini bihini mungkha Mira Debormon actually bini bihi kaisa panjai tofan borok Mira Das Gupta bini basal mungkha RD Burman bini basal kaisa singer tei music director abongkha bini baslani bihi Rita Patel abongkha Sachin Debormani soy bini signature Sachin Deborma ustrukngui theo bobaja theihinkai Mumbai tai bini theimani salangkha 31 October 1975 Haidis tabuk Deborma tai Debormon obontikok salena Deborma Sine agini rajarok borok Debormon abake silayo non tawo thangdi tawi na bising rogo koma tawi na nugana Debormon koma tibasra wansugo abrona wanji nin dofani borok nai actually pro wanji dofani borake pro tawo po abona correction khayako ge tawo sini rajani koyekte news bangla বিশেষ করে bangla news rogo tipro wanji tijak aba news rogo na Debormon aba herke sijak nugana actually sini raja bo correction khayke ba Deborman siyo Okay, ang pun tahu kaisa popular thang kai ang kaisa creator kotor thang kai an Deborma phanung thang Tripurani Bangla news rogo ani rasto Debormon abake thebalaine actually batam bepar bang semeya angkai na tahu bo tahu ne rogo nukha kai Debormon nukha kai no borok wansan ta khagdi borok abake tahu bo borok
abo haike confuse khelai tongo borok burzang correction khaino asano hambai.